Rudarsko-topioničarski basen Bor prodao je nedavno 900 kg zlata Narodnoj banci Srbije po ceni od 50.000 dinara za kilogram. Time ova kompanija učestvuje skoro 100% u zlatnim rezervama Srbije i pozicionira se kao bitan faktor privrednog razvoja Srbije sa ostvarenom prošlogodišnjom dobiti od 56 miliona dolara. Srbija je prema podacima Svetskog saveta za zlato na prvom mestu na Balkanu po zalihama ovog plemenitog metala. Najveći deo srpskog zlata potiče iz rudarsko-topioničarskog basena Bor, a ova kompanija nedavno je znatne količine prodala Narodnoj banci Srbije. Moram reći da je RTB u prošle godini proizveo 33.000 tona bakra, 5,5 tona srebra i 900 kg zlata. Zlato je normalno prodato Narodnoj banci Srbije po ceni od 50.000 dolara po kilogramu i jedini stvaramo podlogu Narodnoj banci naše države. Rekordna proizvodnja zlata u ovoj kompaniji ostvarena je 1979. godine, a danas se trude da aktiviraju i nova zlatonosna ležišta. Ipak ističu da im je pomoć vlade u restrukturiranju bila značajna. Vlada je opredelila budućnost Srbije na rudarstvu, poljoprivredi i energetici. Znači da je shvatila prave pravce razvoja. I eto, iz tog proizilazi da smo bitni. I kako u Borskom basenu prave dugoročne planove, za 2 godine sebe vide među vodećim rudnicima u svetu sa prosečnom proizvodnjom bakra od 100.000 tona godišnje. A svoje planove, kažu, zasnivaju pre svega na završetku izgradnje nove topionice koja će raditi po savremenoj flash smelt tehnologiji. Ana Vojvodić, Prva televizija.